Nau mai ki whakamiere. Nau mai hoki mai ki whakamiere. Welcome back to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Ruru me te Tui by Aesop. Before we dive into our kupu hou, a reminder about our brand new reo Māori stickers. They're available to everyone who supports us on Patreon, whether that's at a paid tier or as a free member. Hang around at the end of the episode to hear the details about how to get yours. We have 3 kupu hou today. The first is heka heka, and it means mouldy. Here's an example. Mei ngā kai ki te pauaka tio, kei heka heka. Chuck the food in the fridge or else it'll go mouldy. The second kupu is whakatara, and it means to interrupt or interject. Here's a tauira. Ia maua e kōrero ana, ka whakatara mai tāna tamaiti. As we were chatting, his child interrupted. The third kupu is pūngenengene, and it means to be muffled up. Here's the example. I pūngenengene tōna reo i te ngaua o tōna kōnui. Her voice was muffled because she was sucking her thumb. Kia are mai o taringa e hoa. Listen out for these kupu in the kōrero. Kia hānana te noho, whakarongo mai. Te ruru me te tui nā Aesop. I nā tētahi ruru o kawa me tōna kotahi, kua tautini te noho ki tētahi uru puia i ngā konga o tētahi whare hāhi. Nā, heri te tonu no tāna pānui i ngā tuhinga heka heka, ara ngā taonga pōrangi o te whare puka puka o ngā moke, i pāngia ia e te uma kūkupa me te tore tore. Ka pō he ke ko te mōhi o te hirahira, ā, ka noho ia rā ngā rangi maha me ona karu kua haurua te puare mai. Whakapai ke ana he mātanga ia. I tētahi pō i aia e noho mai nā, hangaruku atu nei ki te whakangā, hangawarea hoki nei e te moe, ka wairua toa tā tētahi tūi tau tata atu ki aia, ka tukuna o nā kupu rerehua. Ka ohorere tāna putanga i tōna wawata, kātahi ka whakatarangia tāna waiata ki tētahi ngē mō riha. Pauri atu, tāna tangi atu, e te reo hare. Kei whakararuhia hoki aku ohia waiwaia ki te tātā ki hoi. Kia mōhio mai hoki e te reo parau. Kei te pono anake kitea ai te reretau. Me te aha, me ururoa te okenga e pēnā ai, e kore rawa e hua ake i ngā oro tairoa. E painoa nei hei whakarekatanga ki te taringa o te mōkai wewehe. Kei te tore paraurehe, te uruparenga a te tūi. Me o mōhiotanga e noho noa nei i ngā huruhuru e pūngenengene nei i tō kanohi koretake. He mea Māori noa nei te whakangahautanga o te puoro, ahakoa te uru tau nei ki ngā taringa o te ruru. Kua roa nei e whakamānawatia ana, e kau anu tia ana hoki e ngai ihu manea. Ko te kiko o te kōrero. E Māori noa nei tā te tore matakawa ki ngā toi e humārie nei tātou, ka urupatua katoatia hoki te tore. The Owl and the Nightingale by Aesop. A formal, solemn owl had for many years made his habitation in a grove amongst the ruins of an old monastery, and he had pored so often over some mouldy manuscripts, the stupid relics of a monkish library, that he grew infected with the pride and pedantry of the place. Mistaking gravity for wisdom, he would sit whole days with his eyes half shut, fancying himself profoundly learned. It happened as he sat one evening, half buried in meditation and half in sleep, that a nightingale, unluckily perching near him, began her melodious lays. He started from his reverie, and with a horrid screech interrupted her song. "Begone!" cried he.
thou impertinent minstrel, nor distract with noisy dissonance my sublime contemplations, and know, vain songster, that harmony consists in truth alone, which is gained by laborious study, and not in languishing notes, fit only to soothe the ear of a lovesick maid. Conceited pedant, returned the nightingale, whose wisdom lies only in the feathers that muffle up thy unmeaning face. Music is a natural and rational entertainment, and though not adapted to the ears of an owl, has ever been relished and admired by the best formed minds. The moral being, it is natural for a pedant to despise those arts that polish our manners and that would extirpate pedantry. Tēnā rawa atu koe I whakarongo mai I tēnei rā. Thank you for listening to Whakamiere today. Our brand new Reo Māori stickers, as mentioned, are available to everyone who supports us on Patreon. This includes free members as well, so it doesn't cost you a cent. If you do sign up to one of the paid tiers, you get your choice of stickers. We have 3 amazing designs, each in 2 different sizes, and you can check them out on Patreon and Instagram. This offer is valid for all current and new members until all the stickers are gone, so don't forget to tell all your friends and whānau. Join us next time for a new episode, and I'd like to mihi to our supporters on Patreon, because it's thanks to them that we're able to keep the podcast ad-free. If you have friends in whānau who would like the kaupapa, please share it with them as well. Check out Patreon for all the kōrero about subscriptions and how to join our whānau whakamiere, and follow us on Instagram for more kōrero. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.